mareu wana baptizo foi atia le family mai le tua ya le feitawina na rutu fa fonga le na fiontoi mai atu mau ya tia ona bi inga nei fa amen. Oleh manatu au tu yai ma fonga fa nana ta ya lai fa moyo le minyasu itu sai ma fa sino ma le tu sai lo le lo la le mata fia pa soma batisi manu le mata fia pa soma tau fai lava dari fo makio bukai tau fa matala tala na sununga na bena fa apostolo ina wato ya fio ai Yesu le lami ai fio i fole na ni ia e tau to boa le fa la telino na bena fa oro tabele le nana ko ia le o mo di mau i fo pete ole mea fu ai fu mai ina wasala ma papa kisoina e tamnata i swafa o Yesu Kristo ole mea la go maltinoa o oe ma o tamnata Kristiano ma go maea ona papa kisoina i tato o lona wi e ma fai ona fa pea o iai fatasi tātou male ananga pa ia o letu. E ananga pa ia leo le atua na ia whaatungu ina Filipo. Na mawhai ia na whaatino rana misiona e peo na sa o whaitau na nei. E a mbogo fusite, leo aso. Toi whaitau iai i whai perusi leono e tau whasa kuru. Le ananga na ia mawhai o na whaafesotai Filipo male atua mai a whaalono ai malamona i e whaatonu mai a le atua i le mea e ala na whai mo le manuia ma le whaalau te leino ngā bena tabalele a wā le whaatau a ruma leo le ngā bena tabalele i a whainu malawa na soko o ke risu mai a manuia tangata unu e talaia ngelo le tua ia Filipo tu i una ia kasi al temi leo le lava so mo le lei e ngā lenga fola Filipo i Samaria e mai la le tu Samaria ia kasi a Filipo e le sa apostolo le sia te a como le tofi mo ngā benga ngā le fo tatu i roa i e mawhaia e le atua o na tofiso se tanata e whai mana o whai ngā rea. E whai mana ave whiau. E tau awe mawhai o atu. E tala le whiawhia e mani eitanga tau. Tuku Samaria e ala. E iwa e male o nukara o na sila tukuta mai tai o Ethiopia. Sau na wasi ni tamai awhi ni se lau reina. E sau e kāpua i retu. Ya tu Filipo e whāma ina tu ina e unupa mei ni whaitau pero whaitau i sei a lima si whaitau pai upo e fitu o le wāma ya mogo fisote whaitau e nāro whāma tala ina i upo ngāna whenai Kristo pasia kua leisa sana na paasau a ina na whenai na whāma sinoma e whāma sinoma na ame ese ina i o ia na ame ese i o ia tangata ono. Ai whaila mai ane uma i leise leo. Pai o ngā rena Filipo e unuka. Papa tisoina. Ngā o le tali noro na sauma mao mai ai tio. Ua mawhai o na manino o le whāma i moe o manino Kristo. Ngā ua maua le ngā osi whatuku manas. I o na whenua o le whatutu. Ma le sa i atu i manuia o le tua. O atala fuia ia
o le ngāna ina, o le ngāna, o le atua. Parona papai mai le tangata whatutua, ma le tangata sa ili māho. Manatu e atu whape nā fui le whamoe moe le aso. Ko i la tōku ma lue ina le ngāna papia o le tua. Wala ngona ina le whatoku fulau mai e le ngāna o le tua. Tui nunga. Tui usila e o sana. O le matala fia o le ngā renga. Ma le ngā rosi o le whatomu mai le ngāna o le tua. Tuai ma malama i sa ngoa. Whatino ngā renga. Nāga le whau. E pei fōi o Filipo ia. Ui a sapi la tōnou tiro le ngana. I manuia. Na wale meu moti noa. Siti seni fōi la tō mana tukana o siti tiro. E wale ma whai na. Te ena le whau ite le ngana o letu. E sa ili. Ala e manuia ai sa ngoa o tangati. Ni e whape fōi tātou i sa ngoa nei. Tuai, tu fatasi. Sa ili fatasi. Nau le e whamanino, ma whaasako le whamasino. Ma whaaiunga le tona le se inai. Lau ai ngā te tau, mai le apea matangata ni. Le whapeo le anga sa noa. Ma vai le ia se le tumu o le Pasifik. E tu tusa ma sa noa. Lona file mu, o lona au le lei, o lona mata no fie, ma le soifua sa roto o tangati. Na eo le whaingo e moe, ina ia whaia me tonu unu. Ia ta oto i lang tonu, maani o tonu whaingo. A wale mo ia o tele o whanau le atua. Nā le whaingo e moe lea le tala le ia ke liso. Ia manuia i tangata, i le tino, i le mawhauwhau, a ia whaasiri. E lawa nāwhu mai ai, e atua mani tino tangata i ala ia kurisi. E nei i mawhai o le sāwhanai tātou, i manuia o le atua. E ia tātou maua le whaota, e ia maua ati ia ia. Na Iesu, amen. Tātou pāwau tāra. O mātou ta mai o le rangi, i siri ese nalo na lo fio, o le atua na lo fio aoro ki ia o ai whaadia pēno siri ese yasu umo le mātou kua. Mātou te whanere ina na lo fio o le aluno na e ofa ina pēi mātou, e uiso mātou whataua. Pāka te tele le atua o toi whanua i mātou nei mai mālo ronga i le komisāu atua nai. Sao mātou tui mātou o mātou rola i oa. A le lalo o whaadia lo angana nei. O e tai mai so i fō au na nei, ka pia sa mo o poto. E whaatino le nei whanua i moe, a wala wane manuia o tangati. Mātou te tonu fui mai roto whawhatai o manuia sa mo atoa i roto sima. E vivia i leo mātou roto e li ie. Wa i lawa so mātou whatoka. E o lo e whaungai ni pia o mātou tangata i whimati te isi. O e te tofi mātou i mātou e ai. Au i ala whiwa uma, whatasi mata mawa ina o sisiona. O mātou whaungai ni tosi o mātou rola. O mātou o kona i lau, o mātou whawhitai ni whirupa ia, o mātou i tau susu, tāra tara i lau lele, na manino ai ni whina ngana o mātou. Mātou whawhitai ni ngana pa ia, o iau mai are mawhina whana wharo to tele i mātou, i taini mātou te la ngona i ngai wai lai. E whasiri pia i mātou roto. I whawhitai ni tāu tongi ola na i sāngia. E ala le soi kua atua kuriso na uwhinanga. Nga i o mātou mago le whao tauna. Ia e lawa whio pēr ni ina. Nga i o le whao pao. E atua e la ni o tonu na ia lofo ina i mātou le lofo sisi.
e ala i le whaota. Ai pangaro wa lea, e mātou te rea na pia na whata mara i mei ora. Mātou tau tino la, ni mātou si whanau si se, mani le tonu. Wa wale e tai e lawa i mātou whia ngai maro no mana si esi. Wale e tukusa la rofa mai ma mātou tali atu i asu peso. Wa mātou na ngana mwhati nona, tele ina mātou papu ina wale e atu i lawa o fina ngalo i mea ara na mātou whaia masara wale. Mātou talo le li e rofa. Pale mai o rofa ia i mātou, mai wha mangali mātou ale le toto kuriso o mātou li i marwhao. Le tamaro whae, laura wa fior ko ngai o mātou ora mare maros, o mātou te tā, ia i ai o whamunianga mawhutanga o whia nei. Whamunia ia o nei, e o whuina mātou sui kue, tau tua me so swara. Iala e saupa ngai sa mōmo o tamata i whamanuianga o leora nei. Whamanuia i sa mōa mai nātou uma wā whangamai o nore nei whamanuia. Anga ne lei a sa mōa o tāpua i mai te talaina i nana whiola te rotu. E manino ai le whamanuia moe o nei tau whainga tāua. E se le whanoto rua i tau lai i arisi sila. Iala e manuia ma whiawhia i o tanata, ka ia sio na mawaso ki ima i o mātou ora. Mātou tāra o na wepea, lau whia, iala e o waia while e mūre na o langi o whenga i o pesi. O na ora whia sini mara mana o tanata o ngā tia i o tanata o tia. Rā mātou tā ape, turi ropea i mātou o wanga leito mai, mātou taru ia. Tas na tau roto te ngata ia, e o whina atu uma ia whaia pia o whina ngana, ai e o mātou roto. Ara te Iesu Kristo o mātou tā. Amen. Se le alofa o lau su. Ia, se la e le tato pola kalame, ao le I tuua le lava noa I le awhionga I le telefono le mau sa mua se o lo fa, ia e mua no whailu. Ia whanatafo I le malama mau mai, ia maisi o le tamaka miti. Ia
o le whiunga ia ngai o susu o le sunga ia atu, ia o nai e le tau whailo le vaenga o lewa na tau tua i pale mene New Zealand. Kai, ia o le whiunga ono po lau pito William Sio, ia o se fumi sa lewa i tau tua e ala i tofi minista i le pale mene New Zealand. Ia o le tumaitai ia tofi lau po toto li, nina ki rifi, ia o le kusi o le komiti whakafoi, ia ma le sunga ia se lili pesta, ia o leo tuna ia sui o komiti o le maua se sui, ia o sui o komiti o le whaina tatu mafuta le nei tai au, ia pala watu ma whaawalu, ia o sunga ono po au pito William Sio, ia mole la uma na amu malo whao o tele whaatai. Moli atu le whamaloma tai i la whiunga whunga o whaafoinga le sanga. I ele manto o kalanga. Le maufu ia e whaingofira. O kalanga ni papea. Le la whai atu sa whamakalanga. A maera o na Samoatua ia o whiunga tawana. I le whapeo kānia. Ina i na ngana i. Mai le ngana o sana. A le whaume a mai mako whamakalanga i la tau. Ia mo te pālangi e o mana lama. Ai le amatanga lansa o whamakalanga. Mangkua le suma i whawhengai ma ua tu malo Reverend Benjamin na mai. Sa ko inga lea, kene mako soka i New Zealand. I stampi e whakasa. Le maka fo ila ma ia soso ni mai. Ale vā fo no kamaka maus. Ale pese le anga o mai e se koe inga. E whaamangimo mai ai ma o mai ai na ngama e kia. E ngama whawhakai. Ua whawhetai, ua whawhetai, wamani e matai whiunga ia whesama, koe ati. Whamalo whawhai le whakanoina mai o kotaini mō mātou le nei tai au. E umi le kala le mau. A la utama whai e o toto atu. Ma sango le mātou whinaunga le ave nei lango mai fo nisi o loa ia sili i Peretania ma New Zealand. E whaukoina foi se finamano al taua ana, ma so foi manatu nal komiti. Ina ia malosi le matu molinga i le
komiti o Palemene o New Zealand, se tali tonunga o lo ia mātou, ma se tali tonunga fo e lea mau te loa, o lo o sila fia nisi o tātou atu. Ai leo mālama, papālama, leo mālama lama fo e ai tukulanga la pao. O le tala lea whakatau ia tamasese, le lofi le tō. From mai o wharpui pui i New Zealand nea ira, sa sia naus, ma whanga ia i ma whanga si au ia. Toi fo i mai i Samoa, o tā penga atu le mau Samoa, ma le sāma li wani file mu mai le wafu, se mea o mea. Ia anele na tupuli. Ma liu, whasot, whanata amini, o leo mai New Zealand. O le pūlenga sa ia, rana mai taimi, sa pūlea tamata sa ia tau, Army Administrators, ia le e kako. O le whanata amini ua o te maa, Mauro whai mai, Pile muia toa le tai, tala le lam, so tātou ai, pai tania pere tania, o le kōwana, ua e whawhiti, e te leilo aina, na saunoa iai hana klā i le rua whamalua. Lea na momoli mai iei. E whāko e senga lea na whaia hana klā. E whāko ese ai i a Samoa mana malo, ma tangata nungo Samoa, e moni. Leanga ia e moni le whakuna o tamasese le alofu. E moni whale tonu o le pūlenga whaka. Nā taimi. O atu le waitaimi kua mai tātou atu uto tasi ma mai atu sa mote New Zealand. Ko tele nisi sa o atu whawhainga luenga. O la vea ima si o mako mai. O waila vanua si o tama malanga tuai ina mai kaini o visa ko isa kele magai kaini. Ko i mai leo ko inga mako malanga i rafi sila o muika. No fwai New Zealand. O le pidioka le fiku wha mai le fiku o. O se pidi o kaleanga i New Zealand. E whailonga kamnaka inga ua ino sia kako o whamai pāngas. O lela o rofi mai da o Samoa ngino whaongana. Me moni ranga. A maka e longa kuli whakai whao le atunu. O se kamnaka enga la mai kila. E leo mafsinia o whera o pasta. Ko iei pingi o ia mea. Leanga foi. Nea langa tau whemalanga ina, ma whi poki mai ai lesi mai. O e kālesia kātoliko, e kālesia ese pālama, santu tū whātasi nā ma ta māhoi, o le tātou atu o whiwhina watu iai i nā mai taimi. O mai māho mai taimi. E pine le whaile tonu o whailo ma tangata ma whailo ma lamu, o ia whainga whaapaya New Zealand. Le māloa le leipa, nā matai, e muri ane whāti teleina i lano le māloa mautūmu. Awhi si lau whawhai, e awhi si lau whakua. Pine e whamaumia mimea, o le whātua e senga lena whai e lau paramia, se senga a te. Lea mo whakuloa i le ia e kongo le mauta taho, le whonga lea, Dawn Rates Apology of 2021. Whaamaungia ai ma ioe ai pare mia man mato malo. I le leanga whaomalangu whaomatamata o whaamai tau na paisi. A le mea whai makupu mai le awhi sau whiku whawhiku. Ai se toa tamanta, swafa ia whai mai i sā. Sa vai ia. Tātaua. Mō wheroa ia i le tina, a ka penga le mako whako senga.
Sa ofisili ai po lang men kuya. Fa mai si kina. O aku le ma question e kau mai lei mai fa fo no fa. Kau fai ai ke ya i kula ma aku lo ia ba le lo aba fa Malaysia mai. Mar fa mai po overstay. Ala ia ma. Ele o io se ma overstay. O ia na fa ngau isa mo ale kai ni ma pule ai sa mo pe kamia musik. Ma fi ngau lo. O ia o le kata. Segi ma o musik. O ai lo o ia fin au. O la la fa singonga ma o lunga le Privy Council. Le ngua na fa singonga ma o lunga musila. Ile nga mai kai ni pe ranzi. Mamu ma lo na mau o ia ma ka uma sa mo fa ngau le video ka fi la mo fu fa. Se o la fi sa fa iba mai na ko suli mai se yo aso umo yang wali afik sa umo dua segi musika o le mako maula langa leo segi mai le kula fongo se kasio o faipule le faipule le mako malama mai le lua fe lua se fu il fa mama kuinga le Treaty of Friendship mako felo a fia me maua iso mama e fai se kula fongo koe fa sao le mea le langa a mamalo mai loa fa mai le sa o iulai fa kope loa mea malo ni siranga kai me mau du e sui le kula fongo e fa muka ai e fa iunga le mai fa se palanga aku si koe ingo ba ai kolonga a le fa manu mai fa si bonga fe mai mai fo ina fe na pa e lua ku fai aku e la feona ia pai ko o ma ko ma ke ma o pe fa manu fai uma Privy Council a fa nei ma tu lea e lo kan ko uma na a musila sai ni ro o le mea la ki nga ai ma ko e ma o fa ko pe la ni me le ai se a ko sa ku ma ye le ma no sa no na mai kai me kan ye ku le fo se a ko mai ai ka maka ia o meki siki sengi mai fa una kula fo e kania kula fa kope la ma sui le kula fo le fi se la ka lua o e uma e lo i usi ka maka o muka e le o ko se o le la fa au fi ko piki mai ba le ko mo ba le usi so se fai pure la usi na kula fo ma o se fina ngalo kamale ma ko malama mai 2020 la ko lo fo mai ka a fai na kula fo lo fasili de ma lo sa no fai lo kula fo na le ko fa off ia ko e restore pe ko fa fo le siki sengi musila I kamaka sa mo e pe o mai ai uma kula fo ko Privy Council la ko Prefina na many private members bill. E la ko la ko fai pure ia ave le library vai ni lo ia discusi ulo como el paquete. Pe kai mo vai aso. Va ko lo le general manager le fondo. Ya mo ini ai se mai le pini el tama. Ya mai ko si la fi. O miskeri di lo me. E aí não matou cartão. Olha, it's a miracle. Você vai ver? Você vai ver. E a lei foi mas que foi. Estou indo na Mahkamah mau 1993. E a itu lama ni. Dia mau mai foi sa. Se lá o afé ia sem ali na memória se ko ina kai ni fai pulai fo. O ia ele ia ini ko mo. Sei mai rola. Ia mako apa ko do ia ko mana ko. Le la wa di kaya mai kai kana ko ia le para menge fo. A musila over mais fu lima ko sama para menge. Lima mako sama la pala le omo minsta. Ole si van ko sama sa bea ni problema menge problema local council sa bea ni problema. Ya Akire kau ang sampai na bawa kawan. Kau ia, ui, ia kaini na fai pule siapa ini.
1990, 93, male, 96, 99, 2000 to 2002, uia sa vea ma whaipura nation. Oa uia, o kausanga nga o whaipura leka. E loko Samoa, kia whioma ia nai. Pa penga whoko pa mana. E re mangu ia ima apua nere, e re mangu ia e fo e kofila. O se iuri, o sesio nga toko ni. Mangu ia i Samoa. Mau kere o mai fo i sa iring kupe. Tanga sko inga lea ma kele ma kupe ma whaamu le mau le 1993. E whaaleam ngai mau whapenge. Whako e sko inga, a mai ma o pension e wha mai ka kome. La mau ia le ise pension e le. Whakai mo fieri ma, kau kere o sa iring. Kau ke o e kau samaringa le atu wha mole mole. A whai o iei ko whina ngaro o ke lamo ma. Na ma wha kumura o e pepa lera ko wha ako. Ma whai iai e pa ile wiki pa nenge New o oe ke lamo inga le ula whonko wha o whina. A o oe fo e fia wha ahali a kuru mal komiki. Sou whina mana. E ana ngana ka ua mele i a kia o mena. Ko akele o la o New Zealand. Le malama i kalfaso piko kape. Le malama foi le vale a New Zealand Samoa. Le malama foi le whenai no whare bo, ma le paule le whenai no whare bo, le bao ni malo se hua. Au ke mangaku alofo foi lau kutulanga la rola. Le ua ola e New Zealand. O New Zealand le melo e piko sili ma ko kele ka maiki Pasifika, sili ko kele Samoa. A ngi ka maiki moan Samoa, New Zealand. E leo malama a uso ka presidente ni famista e ngura ko e leo malama e la karkomo e ui fo se la moma ya ma ko nisi a o ma ko sa ili mai a mai a so o fina malo la mo langa mau no sau mo aku le pare menge a musida e o mai se fa fonga ya ko fa mo fie fo na ko fina ba ya o mai se ma ko fa kala ya ngama na ala sama ku da film na wa se Samoa ku ile mama fa pe kanga ama le ha ma ko me se so dia ya no fa ya meska ko pa Patalofa yemi malu Samoa alo sifu 1982 Privy Council decision, Samoa, in 1949, are all New Zealand citizens. That created panic in New Zealand. New Zealand expecting 100,000 a month will into New Zealand tomorrow. Vai was summoned to Wellington to talk to Muldoon. He told Muldoon Samoa supports the Privy Council decision. Can say New Zealand doesn't and won't accept it. They returned to Samoa, Jim McClay with a protocol, and the protocol simply said New Zealand does not accept the Privy Council. And we had their ruling. They did not give us the time to discuss international exports and position that we should take. The Samoan people, the people who were actually affected with it, didn't bounce put their voice. It didn't happen. And so we were left in that situation, accepting what New Zealand had done.
1996, and I started to research this because it was wrong. And I made contact with Dr. George Barton, the lawyer who took this case to the Privy Council and won overnight. And so I had him front the National Party caucus to tell them they are wrong and they need to turn and re-deliver the Privy Council decision. It went in one ear and out the other. They didn't care. So when I left Parliament in 2002, we started to mobilise, and we came here and we got 100,000 names on a petition. We marched onto Parliament on the 10th of March 2003, presenting the petition and asking for a return to the Privy Council decision. That didn't happen. We were able to make some changes to the quota, but insufficient to really make it work. George Barton and I were then preparing to go to the International Human Rights to present the Samoan case. Unfortunately, George died, and I had no one to turn to, no lawyer to turn to, nobody who had their heart in the Samoan situation. And well, we sat and we waited. Fortunately, Te Anau Tuiono put a private member's bill in for the restoration of the Samoan Privy Council decision. That was drawn, as our people said, it's like lotto. You put your hand in the bin and you pull it out and you're lucky. For us, it was our time. God is with us on this one. So we immediately started to move to make sure that this got past the first reading in Parliament. And we already knew that National was going to support it. They had said they're not going to support it. We wrote to every member of Parliament and we said, we are not chasing mass citizenship. This was not going to happen. What we wanted at that time was every Samoan born between 24 and 49, still alive, still living in Samoa, Samoan citizens only, that they should be recognised. They should get their full New Zealand pension, and they should have the freedom to travel to and from New Zealand. We picked that because that was a bit easier for the New Zealand politicians to accept. And so on the day of the first reading, the ACT Party, which is quite staunch to the right, stood up and said, we support. Winston Peters, New Zealand First, stood up, they support. And we had a vote of 74 supporting us, 49 against us, and 9. That now took us to the select committee process that we are in right now. And that is why we are requesting that we get as many submissions forms in front of the New Zealand Parliament to tell them this is serious, the Samoan people want some action, they want the return to the Privy Council decision. And that's why we need that support. The submissions close this Friday, the 31st of May, next Friday, 31st of May. At this point in time, the actual number of petitions received in Parliament is less than 60. But we ourselves have a number close to 10,000 that we have been able to gather so far. So where do we go from here? July, they will hear the submissions for those of us who want to present a verbal submission. And I can tell you, we have some very, very powerful submissions from Samoans who are highly educated, who'd spent some time researching this to have the answers for the New Zealand government.
And I'm very confident we have the numbers that support us. Winston Peters has said he wants to support this, but there's only one hesitancy he wants to know. Does the Samoan government support this? His concern is what we raised originally, a mass migration from Samoa to New Zealand will destroy Samoa. We'll put ourselves in the same position as the Cook Islands, Niue, and Tokelau. We are bigger than that. We have proved as an independent state and country we can do anything, and we have. And nothing's going to stop us. So if we look at the dates that were affected by this, we're looking between 1924 and when Samoa became independent in 1962. And so that's where the position is right now, where we stand. At this point in time, any and all us who are supporting this feel very confident. We have the opposition party supporting us 100%. We have Winston who signaled out very clearly he supports the Samoan situation. We've got a very small hurdle to jump over, and I'll be feeling much more confident. So I'll stop here and open up for some questions. We'll take to another. Tonu ole nau mala ba le man nau lo fia man te fono na suma ta pe ia umang ko sai ia pe pa ia ku fa ko ma ko ole ma ko au ke ka isi wa fia man lita o ye au immigration ele o ala o se suia o le fia mai ana lo se suia immigration a faila ko ye sa fesili o mu wa lo fina ha ba le ra ma ko kom fai pa ya dai ya mas tele mo mai lo ka sai ka ka mo la ka tama la ma le ta ya pa ya tu ko ye sa mo ya o lo ta tu tai o lo pa ta wa la fai ta wa tu le pili ma bai ina tatia tu la ia mo ni fesili si seni mo Samoa si sifo te siva babua o le tula fono le fi nau le pili e ame ese i lano tula fono te siva babua o i lātou nei le sono ia e sea no lātou wamapa i li setseni o ni sina o taipei ai o ni tangata e le iano lapa ni o lātou setseni deemed never to have been New Zealand citizens. It's our kuia i tula fono fale bao ma loia i la tau. Mo bua, so se tangata na whanau le aso skuto mo me, ta siva lua wha, manuma mai, se i o le aso mo mua i anuari ta siva whaiva. Lua, so o se tamaitai na avea ma tangata citizen o New Zealand, i le aso mo mua i anuari ta siva whaiva. Ona ua whaipo i po atu. I se tangata o tā ua le numere tasi. Tolu, so o se tapaita ina whanau mai, ia i lātou o tā ua le numere tasi. Mana whanau tua atu, o le aso mua i anuari tasi iwa whaiva. Wha, so o se tapaita na avea matangata si senyo New Zealand, i le aso mua i anuari tasi iwa whaiva. Ona, sa whaipo i po atu, i se tangata o lo tā ua i le numero tolu. Ma le lona 5, so o se tangata na whanau mai, ia i lātou o lo tā ua i le tasi, lua, tolu ma le wha. Mana whanau i le aso mua i anuari tasi iwa whaiva. Ko luma mai, ko ina o lo i ese whina ngale mau. A wai le o iai, se aso e ngatai. Tu salaya nga ia ile aso na sisi ai fu o Samoa. Ele o maoti mai masega nei o lo fata atia mai tu la fono tasiva valua. Pe ia se aso e fata kula ai nga pa o le masega lima i sisi. O le manatu la o le mau tato ia.
e whaawai ana sa inininga ma suesuenga, e whaatapu laa le anga waa le vaenga lea, citizen by descent, i le aso mua Januari tasiiva o norua. Ia, o le pili, o lo tātou langolangoina ma tātou ngaioi e langolanga. Restoring citizenship removed by Citizenship Western Samoa Brackets Act 1982 Bill, Members Bill. O le tūla whono tau whaof o le pili. Mua o lo whatūla i mai e le pili. Le toe whafoisia o le citizeni e ala lea i le tō ina atu. O le citizeni e whaawai e lunga o se ai a te tau. Citizenship grant as of right. Pe a tau sanga tangata. Ole ai a te tau e te ai ai. Lona lua, ina ia solo ia le tūna whono ta siiva vanua. O le uinga, o le tō ina atu o citizeni e whaawai e lunga o se ai a te tau. Citizenship as of right. A whaina tō le sea au citizeni i lalo tūla whono ta siiva vanua. Wai ai loa lau ai a te tau. E te talo sanga ai, mo le citizeni New Zealand. E au loa ma le whamani e ina, o nisi mana onga maksana. O le piri ngale nā le awhionga le whaipune i a te anau, tu yono. A le tā ofi o le mau. I ona iai komiti nei a whionga nei, mai la tau ta puai mai New Zealand ma la laulani atua. Mua, e lango e le mau le piri, o le tūna whono tau whaofi. Ina ia toi whafoisia le siseni, ia i lātou o loo whakutala ina mai le maenga mua. E oku e le maenga lima o loo tā ua. Lua, e a lea fo i le nei amanoa, e whautua ina ai ma le ngaha whaaloalo, e le mau i a mānoa e lua, sa moa ma New Zealand. Ina ia whao ngā ai a inga, o le whiangainga whale ua sa moa ma New Zealand. Treaty of Friendship, ma le protocol, ina ia whai ai e whiutanga inga mautū ma le au ngā. E whātatau le quota, ma isi ma tā upu tau whe mālanga inga, visa, i le bao sa moa ma New Zealand, i se taimi bābidi. Sau noa nai, le amatanga mai o whina, sa mato nau, e iai se compensation. Ai peita e wo mai nei i suenga, a whai e maua sitseri, pe e maua fōi le pension, i o tūranga na. E tala sa ngā tuai le mau, le pa ia o Samoa pe o na iai le so, sa noa te pāli nei o le mātou te talo, tātou langolango. Pa aani langolango, o mata o māsiasi. Na o le ono se fulu sa bishi. Pai mai fōi o oio i tō Samoa. Waile tō, Samoa, anga longo se fulu sa bishi, loa matu. A o le maure nei, o matou a o ina se fulu wafu. O whē suru i e tangata mana o lia fisosna. Suru mai a esa. Alofa mai, a tūmu tātou pepe. Ta watu mauta o New Zealand. Ne ma le furu ne wha. Tātou oi claim, au mai le mea mona. E manu i ai Samoa, e manu i ai fo New Zealand. Maro whāno na. Te tele mo salanga i le tai au, au le taimi le i a tuatu le avanua, o e se sili i a o whao le i ua komika. O whao lau. Ia, na te o se upu maro sa whainga ni vaenga o tai au. I pai o rea tūru o lo rara atu, i ai mese fui ko maro o komiti. Ai whamua se whakutai, o whionga ngai, o whionga o pitu. Ia o ranga mau mai, ia mara whionga fui a tau whingau. Ia se ngau na atu, so mātou mau, i tu sa aina, i tu la
fono a o whaakai. Sa mako karu hoa ma le suaya pito e tolu coffee roaster about 3 weeks ago. Rau tala na whai a pito. E te tau ano mai piti whapare i nei Samoa. E ano taraki Samoa lea e a whia ki ma fono. O lea na taku a participatory policy making. Tell New Zealand Committee, the Parliament Committee, do it right this time. E ana e sako marua. Ia o leana na a whaina e nao se ono se full petition mo atu. Sana na ne te pone tangata Samoa e nofu i New Zealand tono lea. A wae ne nao de ina ato, pau tangata e awhia. O maa tau ia no nofu i nei Samoa. A tilo i whainu me rao. Pa mamawina mai le Bureau of Statistics Samoa. E nao se awhi muna tupu la ato. Lea na soifua mai tasi iwa lua wha up to the 1949. Lea se tau tele, a whai o popone na malo New Zealand e my president, it's not going to happen. Now se wharenga, now se hape mo tupu. Io, tangata ie na whana nau, ili pilota na. Paua lau, o pōrenga ele ai. Pōrenga mai, e whaalatai atou o e na whana nau. I le asu mo mua o Ianuari, tasi iwa o lua. O le Pacific, whawhea mātou e nei mātou o mātu niu. Ai sa whana nau le priota rea rufu whaiwa. Roti nāna whana nau tasi iwa tō ono. O niu, pinga, e taito rā e 6. E o sini nā he maua e so, rono rua, a whainga o au lea o roti nā, o le sipri o roti nā. Sa o whanau tua rono rua. Is that denying my right that I got ia e entitled i rono rua le asko mua Ianuari. O ngai isus ngai ma whai kaukomiki o le ane atu, whaamana nama le mei. O ai tonua entitled. La tonu whana nau e rufu whaiwa o manino, whawhea he na whana nau mai e rufu whaiwa. Ia o sini nā, o rehi a maua stak, ia maru wharo na whawhtai. All the time, super factor, yeah, exactly. Yeah, but the tour to the former Privy Council, when I told the so-called Mighty Stephen or far, let's see them fire. So if you go Malato, I mean, descendants, my descendants. Yeah. Ia whawhai o la whatumu ko fōs. Pena e whetama. O le mafo, lewo mai e sana. E le mawhai fōi o ngā whina ngalo le soa komiti le palme. Se wahanawa le palme. Ko kele sapu cheti. Ia komo le wo mai fōi au kusikala. Whakama mole au kusikala. O le mau le headline o kai au ko whasamina. Samoa wants the government administration select committee of New Zealand to come to Samoa. Matonga ngwe matongo ia o base ilani na fiona ya kibao Catalanias. Olo mafuta mai o lana tani lea sili. Tasiva Wafa, Tasiva Faiva Group and all their descendants born after 1962 are citizens, first generation descendants. Even if your parent has died, if you are a descendant and was born before January 1962, it's a Mama. If you are the first generation descendant, it's a o le whasamoa vaenga o la tu uma na soi fua le tasiva lua wha le tasiva whaiva whamea na soi fua mai a ngā le atu tatou sisi ngā fua e aso mō mua ia luara tasiva o no lua na le tipu lana mō mua la o i nā tau nā ia ngā wha o whiahana e whanau mai i tau sanga ia a whamani nunga ngā vaenga lea
Amina tofo. Ai sisi senilo. Ai nai ya sana. Awal bele tu cara kau ya. Oleh pilih ya. Ya, mereka nak malukan. Lalu ya welcome sir. Please come. Ya waktu mana yang besar. Ya. Night. True. Yeah. Okay. Just to keep it simple, if I know before 1962, you were entitled, which means your parents were born between 1924 and 49, born before Samoa became independent, fall within the requirements of the Privy Council situation. So you are all covered. If you're descending, Lela bakule ai si koe whakoko kasi a pako mai lera wasa. O le whasanga le mau ma le mako whinga uma. I le kula whongo o le manu ma le mere ia. O ngisi mea o lo kako sa i e ki. Se whamotu le whakai. Sa loko i o kako.
che fu ideale, tutto reale, ma il curso della sala, ma non la ma io credo all'idea che hai sapati la nostra vita. Allora non ho più. Poi, se che mi muore, e c'è una stanza. Che parla bene, poi fui, di lui, sui. E poi vuole a togliere la colonna saure al massimo, con la e le sera si sente molto da tornare, lì si sente molto. So ormai fa paura, e le fai una cosa così. Ma non è vero, prendo come una allora, e mi detto fai, o non è che cavolo che li bucoli questo coali si dà a si scende nel calore o il mare tiro il calore si dà per lei per le vuole e lui non ha lo si sente ma ya le tutto il fatto allora si fa più bene da quello che si poi lui aveva l'anno con la cosa aveva fatto capire sai non dire capire sai per momi male al fanno auto così e dici ormai come ho il curava prima in dove non l'ha fatto per prima aveva fatto uno perché non hanno sia dopo uno luogo o male o un buco così o il fai perché non hai lo spazio fai di broma, allora è regolare, e le buone per tutto il caso, ed è non è una uova cassa, perché con tutto il caso, o come si vecchia, allora sai di dire, che prima campa che cauli, sempre dai cacca e la tutto, il compagno la tua che tutto il caso, per le bellabile non sai, quando la migliore, per la finale, che cavolo fai per l'italiano, dobbiamo andare a capire. Perché allo online, e tutta la office del Consiglio, come non possono parlare, ma che più locali ha ogni ruolo ospedale, e per cagliare che possono disciplinare la cosa, è accessibile, quando va a perché quella è un momento, non fa un momento di fare Così? No, così non parlavo. Un'idea. Perché abbiamo fatto lei fa non al cavolo. Non al cavolo fa un uomo. Lei che fa ma posso fare altro non è meglio quello che fa vuole così. Poi ed è un paio a corto, col colonna sa così a paese, una colonna, ed è un paio a perché usa, perché non ha così, un po' a macchina, non sa capo che è saputo che sia da come, non sa rendere un po'.
Oleh suman lupi vai ature sa bema komsina mo sa buan na tan chon wa si pa pa ni buan ni New Zealand ya fai so for sena a uma toi fa wa na ya ene ni si na ba do ono le fon le wa ya na e fa mai toi fa na ka ta ru na yo ta to sili jo te na ko na le pili sa ko mai yo Tau te laka ina lo matou fautu na o le select committee e malanga mai Samoa. Ia ane ina vaenga na pa mai tatu sili e lua peto. Logo va mai wale itu was ona ilo wate to mo e ai se la le me wale fa o mai na ai ata to mo de tu na pe o sa mo fu e lo to ko mit I tu la mai o meu foi mai o fa o mo ia o meu lo uma papena tau na to ma mai ai o vai dua tu ai pe ku le ono sala fai mai dua mai o le te mai tau watu I tu ranga le o le poro kala mele fa pe mai pa wala ma ma vai to fa fo ile a sei ko se la ku fa a fai to fa fo ia o le ma nei ai Corona mana ya uma mai tama ai a fa pena I le afei ko se na o ko le na ko su ya ma ku ma ba ai le media ta no fa ya sa mo ai fa stai to ko mi to mai se ya mai le la o ma to fa lo wa le o fitu ko le fitu ne o to sa o te mala ma I por kala me uma roba I kolone so to fina o ti alesa a le o te no foto a mai ai I le mea le la te mala I le uia ino foi mane sa o fa no lo tala fa to ina lo to fina o ti alesa pa ngale o no ti la ma to ba ya ta le o fa le to mu si se a ma mo se ata na wa te ta ni sino te agua tayo. Lama ito siksik. Ay amo ko siksik. Ilaya mo si Feo si lukta ita siksik. O kumuni ay tula foto ay atong laifa. O ay maaya foya lo siksik. Ilito yesan Feo lo siksik. Ia oleh ternoa tu le ay fastai lo ko komiti. Ko manatu mai dei Lenga le to fama fa to tama. Tau si ai lo tato wa kunu sa mo. Man will full tama. Man will ko fo ye bi ngai ye to. Tai da mo. O ma tua manino, o ma tua lama. O ma tua a toa tino I tama I fa pala mo no ta. Ave me o foi le luto. Ona o le wale o to ate na so kamara wale na mo boy oe ina o mo fa mo yanga ia ma disi ko ai si le fere le te no na mai tai ina yo ma to foi ma tu ele te le na o ma mai le ma lama e vi ma si sen le ma fa mo yanga ino la to tai yo lo tina o le mo di ma no ta usa fa na ele ia no fa si le fa pe o se o tamavo o le lua fitu o le lua hono na tau sakwana o le mea le watu o mari ni uma ai po le ala me mawhai la amona o tango loa o uso po tuanga e wha atu mura ho
ai o me o le mea e o le ata sao pe ka sao mai pe o le o lua e tau sama pe na o yan wari le o lua ai a fai no yan wari ia le sa fai le na watu fo ma to i ma ma to le o ni ma ma lo ia ma si sen ya fai wala ia le ma ko ma lua na si ma mo o le ma na o ia pe se fu wa te ta na te tau ona ma kwa wa ia ku le mea ia fai ale me ma o mo le me ko wa ia o ma 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 ale ko wa ma ka o le yo pa na mea i le asu nge o i se ko ma ko e o ma ni ni ele ma ma ko ina ko fa ma ke sku ai ha ko fa mai o ko se ma ko ka la ka le le ya sa mo awa ko ra ko ni yo e u ma ni ko mi ma ko fa ma ai au sa fai o ma ko sa fai ma ko ka la i fa ma na ma sa fai e ia ko mi ki ai ma ko ke na se oi a ki ko mi ki le ki ma no oi a ki fa ko ai fa me le fa ko mai ko se ka se ni mai ka ya ai ma no Lua maka ko ya o au te kore ya. Kula o pe fa ko mai ni la o pe pa tua. Frank. O fesi yo e fa ko la ko la fo ya le no ke fi ma ya e o ya mai na ma kai ni ufu fa se yo la ko e ana ma afo ya so mo ya. Aya manguia fa mo le descendants o kamakai e ma o sum o le a mapa mo le fa ya a mai le microphone ko fa mo le la o ko e o Christian tai na vai e le se fisi mo ko a Maria Femoa fa mo a kai le mo Femoa ko le sila a kai le Femoa ko susu kama ko manoa o papa so mala kia kuinga mala pas ko kai ni mai ke toleo baba ya ko a Femoa ya ku mau mana e ngi ka mo le pa ma o ya ke mo ki ko ana ma fa ni sila ke le fia no ma ko sa e ki na ko pule na pe fa ma no pule o fa wo sa mo ni sila al makanai o me ele que sabe miele ante ni par miele fa ko sa la ko al ko la ko etnik e makanai me no fa era lo ko fio mo amari o sa mo ai ko ke afio mo ke mika ya ko ma la fa wana o me le mo le ko ni nela le o ka ko fa lo ma ma kai ma na yo le ka a me ma ni le ma ko fi ni nela ya sa o se ko le ele o si fia e si lo que le no sa mo e fa pena a que fa ko ka la ka ko me si mai si a mo le ki ka mi lo na ko mo sa e pa ki ya me ko na ai ko ke le ma ya a sai mo na o fio ma a ko ni so ma tu be ma si ma ni ma le fio me ko fi la mo ko pisa ya ko mi la ko fo pa tai ta lo pa o le fa yo pa ko na mo le a ya sa ma to mo fo ai o oe mo mai a na ka wai solo pa na ka mo ko le pa fa yo ko ele se me fala no local eu se esqueci aqui não tem algo ko ai na ko fa ko se yo a kalau kata orang bawa lah tu sini kita pihak ni kita ko boleh si ko isa kasi ara si fa apa boleh kalau ni terhadap itu sini kita yang dia di sini nak main o sa kama ko si sai ni sila fa kai am aleluya amuya e ma fai sama ole kam sama ne ba so o ses be si sai ni so ses ai ele se ne ko le ai formando ele ai fai o caso no ya agora eu vou ganhar na faixa de filme comigo quando ele fala um
tai ni tai ao. Ole sailinga ole foi no pelo. Pai esse foi então. Mai kuai no tu. A fape tá fernai mas eu tô finando. Tu foi mais que se fu foi e fa tu muito. Ai sailinga na aí. A moto se la utilizei e o moto se fu muito. Olona no ela o fio ele me fai copio por tu la fono na tu formação mama e aí na ma fai uma le foi le pretty country awalo se manat a fai line stage la ma fai uma le pretty country na fai uma ale wato e fai si fai una malu si le ya fi se la wato dua I humo fai una ya la si le ya ta fe la mai le te mo to e fai le fai una ale mai le ya si fe le va pe fai a pi por funziona le fai una funziona ma o la io non natura le ci le da te nai ya ale nana le te mo atule wa ma wa yo ang fa na di man ko lumi ai ta ko fo ya ai le se ko le ni te o fa na ma na mo si se ni si na le na wa ko le ko ta ale na le te fo ni ne ye fa fa mo fi mo ni si fa na ya ma ta to ga ma tu ai pe le le ya tu ma ya ma fo fa o mo si ai ma sha na o fio Oye fa pulo te sita ni tono la te vai in Cina la te in Cina te na sa te vai na fa mai le fa ta la na sa fa ta mo ni te na fa mai mo mai pa ngai mulu ni ni sim ole si foi ni ole sa wa I foi fa to se na ni la ye tu ma le la fiume fa questo io fiume le uova e fuoco fatino alle aire si tagliano bene e poi fa vedere per io le nana ci fu uno che sanno I panni tatawano mo wasita ya le fuoco che si tu come comici le nana la mo ina la ku fa ma poi se si mo ko pepa fiwa kitua ave pepa se fu uma pepa o esse pepa is I vai ter sa fesi mai bema foi se a o porquiki o lo sei lo mai che o e come o porquiki mai fia la ia le como fai mai na mau mai fina mano o minskai ko como a luz fa ele se me fai uma olha tiname eu vou fazer com mulher não ele só precisa de que ele vai falar na mão and the power of society and unity and respect for female olha eu sou family na rua também ma ko foi mai they have time ang pito o to sa mai falou ainda nem tu ang mai fo me ang falou ele é mo falou ko kere o ko mo ne é support man sustain fast time when I'm not Cina mai ko yo ma ko ni ave yo mai ni ma ko fo ni fo mo ya kaptai ya mwana no kaptai ko ni ta ya wa mau siku wa ina na kumiti malo mtayari ko ile ukiona tusulu su ambulance ya zaita ni sasa mafuta ko ine ya maise ko ile ukiona ya naye tupatayo ne walikuwa mapalo komiti ole mta uku wa lana ile ya oka le maaya mane mata mo fie e mo I watu wana itaini mahali sa mato le mawa ina ya mato matua ale nekta I kafe taile langa pafe tailo to
whaafitai lau o a tau anganga mai Samoa. A wālango Samoa uma ia a mese koe lau fo ia na fo e kei oi whamaloa. Ia ulo sio koe ko oloa le whamaloa e sa limu le whamaloa. Ia o lela o tanau naku matua ia so a tere ai tanata whamaloa. E si ti semi nei nei whatotuanga. Ia o lese koe mia, ele nata koe o, siota koe tu maloa, ana numerua. Ia to a tele koe tanata, e wha a malama ina ia mawhai, na maua le nei, manuia, manua tato soi fua ai le lalolani nei, ne tiu wala au mai le tua. Ia ai le moa sota siti seni, e o atu na ialo mwhanau. Lona tolu, a whai a wha mangia ina nei mea, oka, kolo kule la o fiuma koe susulu whapea fo i le politi mamana. O le ama kwa si iluma, sa moa ke neti whaku, walako au mai ai e maka upu. Ia whamamia tele lawa le atua e maatanga, le politi mamana, ma whaina, manuia le afu. Não vai usar? A lei é para o povo. Tu sai mal fatta la nuova
ua whakapau. O le whainga tā whaere le pale mene New Zealand. Nā kai kongu whai whapenau pale mene o sana. E mo'umia le tustusia. Le o kam whai, le whai e le fomu le se awala whai ngofia. Kusi e lo suafa, kusi e ni maka e ki iot mo lamwai. Ma lea ma e sai. I awala la wha parmeke o mia le pepa kuskusia kasi wa e fufongara i a lau taro. Aone e resi fisi, nanga le whamauina i tātou whono. O le malaenga e fia whaasao, fia whamanino, nanga lena tāua le swafo le fionga, le sawale mia le maa o New Zealand, ono po Helen Clark. A tau sila i whaamau maua le pale mene, Ansa New Zealand. E le i lango ina e Helen Clark, le tasiiva barua, le tula fono tasiiva barua. A tau ofo e sa ini le whato i senga na fio mai ai pale mia, ina lua fe mare lua, i lana la unga, ma lana whato i senga, e le o whato ese, i le tula fono lana lea. Olono vinga, sa ia lango lango, a o avea ma member o le opposition. Il taimi le ole, ia nana whamanino lana lewa tāua, le tu wa i sea, ia fionga i te mani, o New Zealand whaftai. Māle lie, matautia o oele a manamabuli, le alofa fo e suna whawhengainga man laura. Ano lofa fo ia o le ka umai, whalakai, whamaloa, e whaisinga mao kure ngau kako pasi. Ia pera lea, a umaloa le, siri lea, lafo kuloa e fono. Whamuta, ia ka o whewai, matautia. Yes, sorry ko si se ela pai. Se whakoa mole a papea, me ona na tamai. Ia, se me se pati se la kau tātou. Nā pōne tōna na meitiri, na kua tupuha e oe tunu. Me tātou pati le tātou whaaro hone nai e koviti. E uile, tāsi la masina me tā, moe te whia tā ua. E ma tā ua le koviti. Ole awa noa. Ole awa noa. Ko toe au mai le awa noa. So whaafonga. Le whina mai le atua. Ese awa. A whaise se roto. Awe mai e pili. A sui o le pānea New Zealand. Piki mai, e piki le nei. Aua nei whale au ka ina e tātou mea ka noa wa mai e le tua. Ese a. Aua nei whale au ka ina e tauti nā o tātou tua a. Ai mai se rau, fō mahi e sā. Kai fō mahi e sā, o le modern day nā whanua, soi fua. Ia, me rā whaia, mai ka tātou whakalai, anu atu i nā kua e ule ana o saiko. Ai tātou e whatino ino tātou pepa, e sina whālani se tūro. O le ala whianga, o le ala o tātou, ia a fuala tu a whono tasiiva marua, o le teimi na o le mārosi, o mātua tasiiva no whai. Ua misi uma opportunities. Tusi ai whaena nā. Ua misi manuia o lo aina manu e maua. Ua misi o mea nā. E loto o le pāna. Tani ai tu. Le naka o tātou. Ia nau sila fia. E se le whālo alo o tātou. Ia ai. Tau. Misi tātou. La fono le a i o tonu, mano whae na ia tuatu fionga tawa ia mae a sara tai ia watu lea ia fionga ia whigoro mole tos ia
O le sona mātou masina. Ia mātou pālau i lo. Ma o au kinani. Ma wale muni. Nei koea o lo pono e Hamilton, fai le foto, le soni, o lo mātou sosoani. O le mafutanga le au whangana renga le atua e Wellington, o lo tāpua i mai. O lo mātou na so se pito i usina e mai se Australia ma Amerika. O lo whapea na lamu. E le nā o sā mua foi e te tauna whaatunu fo. E tauna whaatunu. O le lau mata e submissions. O isi na i tasi a whaiu. I support the pio ua. A o isi e tōru pepa. Ia e pule lau. O le āi whaatunu ina o lau whina ana ma lau whāloa lau. Kamino le hafai o kapu manuia i kapu mawhenga malo o sila. E ka kauloa sau e palamia o sila, kala ngol kapu palamia, e laku lamu a kore, rukulana ngai iai. Iei e kau kapu lamu iai le sao al whainga kapu bālu sila Samoa. Momo o le kota. Fia kau sanga le manguia numela kota. E au ala mawhainga whainga sawai, ai kau mawhainga. Long lua di il kaku o ste e komu sila. E su esa wala so suami na. O long kolu o mene kupuya kakau punyi. Men nge el official high commissioner mai kalkasi ni kulala e kalamaya e mo whaingo isa. O me whapenga kaun kapu hawa ai ai. E whawhaingo fia e whemalanga ni o sa momo si. Leka ki aku ai e ma whaifo inga maku lamu. A ma whainga me minga lamu mai kakoa malo. I lako Foreign Affairs Officer. I lango sai o sila whai. Whea ka ki ai me ngei in the Treaty of Friendship of Pailapa. Nano pea a whai o le aso tō whawhonga fōi. I se mātou tō alalo aku, a whai fōi o a pāo papa so mātou leo la tō whawhonga. E marua me pai. O le nau mana tō kuia ma le spidi o iai. O se maka upu o le whale tō. Ai o la wainga fōi ma le sila whanga fōi o le komiti la tō o nei matau. O le polikiki le ka alo na e la polikiki sauta iai fōi. A le manuia nei tau whainga, e whaipea. O maka upu whai kau mauli, o e maa whanga na whai mauli. E ai ngā tuko mauli ma iwi esesi. O fia kau sanga, o fi mauli, mō la tūn taut. Ne fwoi la nā tu whapea koi, o le awa noa le tau sanga, noa le whiunga ia mātau. A le mofo o le no sa ili e maisi a patoa mo le manuia o tano whaftai tele lo sa moa i le tō wawhio mai tano mai ao e le eise a tonu o lo e ai me o ni pena whea o lo o whai la wai ma wai ma komiki mo e kasi i le pengi shok e se koe inga lea ia ma le alo lo whawai fo ia mai wha au ana tau ia o lo la mai mato ia le ma pau mai ia aua ni nisi la tai tele sango alo fiona tai telefono mo le ofisa suma fa fena mo lo ku fa foi no nei na sta ia so foto fino ia o mese ka tele na o leo tatou taunu mai si mui o le whamai boi ia te wala au mai whaalola atu lau sunga la vea pesa tā lua na fui o le presidente le whaamalo whaatoto o te Samoa i e te whaewina le tātou mawhitanga i Samoanga ma whao tele whaatai. Nako leo whaifu na loa e peo sunga kai a noa mai fue ema o loa e leo. Leo kana o whaama mau e lao la na hou e lolo
ya kwa ile mwana mfa taifa leo malaba ungaru tufaa kutana kitala ya kuboe fa ile miinga ile tua matu tukana kama never solo seuma folawia ile mawa tu sofua ile tilo ile siri ya nani ile anga ile sisi ile tua foi mai na matu mfa talanga mawa sofua na ile komiti dai ile na tuwa mwana mawa sifina ngalo ifafe nenya matumbola ile anga ile tua la tatu kutulai tatu faili pesa mansani Lotan tui tatu tole io la puelo tatu ata pasanga ni lumo ni falo falo